ojo dear so no Cecilia dear so yɛwura na wɔtwe foforo mu na Awurade adom ɛne ne mobro hunu na wɔde akita yɛ mu yɛntɔ yɛntua wɔma adom ne nhyira no ayɛ pii wɔsade yɛ bankom a na de yɛka nyina ne sɛ aseda ɛna yɛde ɛbɛma no simadwo na yɛabɔ apa awia donko ɛho na sɛdeɛ mama mo ate aseɛ no yɛhyɛ na wɔtwe foforo ase sɛ yɛ ahoɔden foforo ɛna yɛde hyɛ aseɛ nti baabi a wɔ bia no mesrɛ adom ne nhyira mmoroso sɛ Awurade ɔmfa ɛnom yɛda mo live ɛwɔ Facebook me pacho wura Facebook a ɛyɛ nhyira 104.5 bɔmɔden akyɛ ma ne nso obia so kyɛ ma wo nkrɔfoɔ kyɛ ma adɔfoɔ wura YouTube a ɛyɛ nhyira TV bɔmɔden na ho nso yɛnsuso suso mu saa na yɛmoa na yɛni dwumadie no ɛma ɛnkɔ yie ɛne asɛm kakra bi ya mede ɛma wo na afei wo nso wode abɔ bra ɛwɔ ɛyɛ kita wo nso abosome ne de to so dunai wa fempem yenu ne aduonu no mu ɛne sɛ be the change that you wish to see in the world. Obia complain we na nye momia sesa we obia ka bi ba wan kasa na nkasa ubetimi ayen sesa ye na wo pese esie no yen ya ye tene yen sa hwa afoforo so a ye pointy yen sa kire ne ma afoforo so de aka ne nyina ye hwe ye so kire say we can fix things ye so ye betimi ayen sesa enti na wotwe de enye bia no fato yie se be ya na wotwe no betimi akoyie na fe ede ama wo midin ede ohima bene wa fe no abeka yen sa ye ma wakwa class captains ahodo page members nyina ma munyina makwa ba momode ana munsusom na discipline nya adwuma na ye nyina ye nya adwuma ne kama pa na ye nko ye nim ye feedback akra ya ye wo ya ene ye de edomo ne ye de amamo na agyamu nso motimi ate ase ene se nanu nkomo ye di edifa eye opanyin ne ne yere ensem nanka ye hwe se ye benya eye abema no eye ba no ankasa na ye ne no akasa na sade omode betu ye nim no eba no ankasa nso afre se an saa wono nso asom wote ase saa enti se gina ya ye si ne ha no eba no a wo ye engineer no nso se woni maame ne papa no nyina eye adwene enti ye hwe de be free echire ede aba feedback akra a ewo ho eno no ene ye bedi nkommo bebre nkommo no edoso na fusein na Mohammed wo free medoma watoa ye fidua mu ha ne nsem no mu odu pa the old boyfriend the kwa social boyfriend no ne ade emu nsem no do na fe Malik ade o first ko ma mpon ba mre bi woni ne yere ensem bi se oba no akwakodi baabi na call bi aba ya ne se oba na wo claim se o yere no me afa na me kwa makoma to me yemu a menya me yere ne me ma emu nsem no do enti odimirika wabetoa ye wo ha komo no do so ye di nkomo no ahodo no miensa enti bomodian na ye nko yenim Fuseina Mohammed ha ka me ho ye nyina ye ma na kwa ba ye misa ne nante se Fuseina eti se bibia ye boko wadaro mawie wo na wonam boye nkomo acho monsieur boy be a friend Malik na one go be in a net na men na net no wish ya go be ben a friend ma me ya ngeno me hu so no ne tenyende me found me found your moyo but the again no asha se a wo ye ana me yede me come mame mo so me again the me sem you coming sem bebre but me family me come mame mo me ne mame mo ho san ana de boy ne friend me say me dada asem ni ba be sam wa bo me duan oye me ne ko me ba na mame ka che me say fi say wo na me say o me ko man me Malik pie wo ka che me say me ko jan na me ba na me ba na pu school me ne no wo ba ko tina me cha ko ni wo mo me wa no frame me no ka che me say fi say me be bisa wasem na me be bisa on kan mu no kra bia e kire me na me see you ana me ede me chance na me ade no go sign me ase wo di nisi ma ase ka no ho nsem no me say oh me asem na mo kan ko me nimu ho hwe me sra me nimu mo obi afra me embe ede embe na ye hwan Malik ne girl okay eti wo frame na wo kan sa asem na me sim de me nimu ho hwe na mo sa frame biem o frame me say hwe bla metu wo me dwene me ho ma maintenance na me dwene me ho se wanya wotwa bi na se wudi a ene ye juada oh Fuseina
fashion box ne bua so ma me wate ona me ka sa kire no enti me ka sa kire no ona omo sa frame me bi omo frame be matem didi na na omo gusu didi me oni oba ne me ono oba ne me omo frɛ conference call ana me bi kita am ni bi okay enti wo frame me na wo hya ase na omo ye me wo agimi asema ba ne ye bisa wa nwa ma wano ayi dede na me se ma no ye dede ndi asema na mo ka me ni mo hwe enti sese obi ade obi afrɛ me ebe ha ma adwen enti wo me so mede be jai me how am frɛ me bi enti me wa na ma me ya no me se malik na de phone ma me ya no sese o mitimi hu ana ma me ya ne je phone no ni jimi bi asema ba na ye ka ma me ya se wo jimi na ma me ya na wonim ne dada na me nimu no me makoto se ne niam wo boy ne dem wo no da but me nimu no matini din da me nimu no me wata ma me misa we ansa na wato aso be ma no na won ne net dan ana ye den na ma me ya tum nya akwa besen kokotana ne nchen na me ne na net me ne net ne de bia ntokwa de bia no obo me eburo de obo me pa iti ma me fa me won de se me mesa me ne ma firi me ne wonom akọ me ma me wonom iti me kwa me ma me wonom ma no wasa aba wonom no abeto am wo ti ba ma me manim ebe didi atem aye nkraman oh ye nkramai ye fie peni be no obi enu obet krama bi enu obetimi abesi neni so aba be ka sei nti na na bre ne nyina na ada so ne nete na me ne wo ho enu wakala wo busuafo se wo mo ye nkrama nyina woda so di na chi mampa che akola no na me ne wo ne eba no akola no sinti na me be se me de obecha no o ka bibia sem de obeka se me yema ni bia na ma ya man eni ma be na no ka se yema na o yema no ti se bia o hia me kora o frɛ me a na me kɔ ebi o kora mpo a wo sifise me nema efi besi ma me one ge no wo no me no ti me frɛ me ma me besi ni nema ma no me se enye hwe akola ni nti na makɔ de bia saa na wo de ye me but ameme mfa wo enti sinse ge no eba ni ntemache nyende nye first time a woye sa woni mma bebre ti me ye de echenwe but me mfa me ho eti eba edi nti na wo se mfa ho akoda ne de ne eti ase o na nso se hu se supo ahini wa wonya su a obesu saa bre no a wo se nye baako enye mame ya no nko anu akofa no woni ne tena di be se na hu se woye masem o me ne tena be 5 years ni masem na me nyem kola no obo me saa but na me ne teno menene tini na me say bia eden a obeden obejai do oye me bia me enfa me ho ogaje me say me opeme but me ma no ma me muni na ni mi sister kwetena e ma mi sister ka che ni say ma me ka che mi sister say ono so malik ne be ware me a woni ni na ni mi senim eti me eda me twen me ho epembe bi tena ba ma me wo na me na ye wa hwia wote boy no wote hwia ti na mo no won otu free hwia efi na mo friend kama so otu free won no kwete na hwia zongo nti hwia zongo won no sa ko chia ma me ya no no ma me ya ne tisa to mo tini nyende mi ma hu bat me nka wo hwe mi ko da mu won na on ga ne te da mu ga ne te wo me ga ne te wo no bi ga no wo eye adwuma wo run about oto nkosua ga so ye de adwuma me na me ma me bi eye adwuma eto nkoko koko iti enua na me yesa nti omua na me yede mi jai koko adwuma no na me yede me ko me ma me mo nini na bitoro bo ko me ne te kura otimi sisa me niema no de be mi ma me ni wo no obi ani fe no de niema na kosi o na nsu atabo niema no ma mba no abesa niema na kode m saa na wo yesa iti na sei me to na wo frame wo kasa issue ya sama cha me san ma me ase me makoka no asem ti wo ba bibisa me se nukura bi amini mu fa wo bia me kan kire no no wono no ka cha ma me ya ne se wo ba be frame ma me o frame no obisa me si me ni mu hwe asem no me ni mu hwe nti de me ze ansa ma me ansi jimifo asem aba na se ye ka na wo be ka se manya mu bi na mo ya mo hwe so na mo nye na mo ye den munde wudi chimin ho kankan na wo fun na wo time omo fra wo a wo fra wo no odi watem ade na wo fra wo nim se wo fra wo bia wo baba bedi watem ama bia na wo so wantimi anso wakomum ade na tem bia omo fra wo bia na wo so wafei
Pacho na me say ofre me na me kasa asem na me kan na obeja me frɛ but still na be ma na e hye oba no na o yesa okay nti ofre me bia na o ne me sa nti odi ka frɛ na me say bia san wo frɛ na obeda na me say sa nkomo na nti wo frɛ na obisa me say fise asam na me bisa wo na wo bu afu no me na me say me bu mfu ye asam no wo frɛ me say me ni mo hwe ai no ame and se ba na ji fu no so okofa fu no na ofre yo mintimi hu e wana malik no e de fu no mama me ya na ka che me se chimi fu no ho kankan bi ye ka oba wo kan ye ka oba wo kan wo yo ba suo be ho kankan na me se me de mi ji mu tu se me ho bon se wo su se wonim na wo san so dware a antoa enya wo Hey, Fusena. Odo mo mabofom. Chai. Nane na obodia. Ma sama na ogan me ya, wo se me yo ba suo ben. Ya ko ba me ka ho. Me ofun. Me yo ba. Ati ni ene na ma wo so fiti ya na wo so ma wa no so na se. De o kan kwa me ntimi nka. Ena is de na si. Wa bodua. Why na me ka bo no no so friends so me na me ni wo o boy no na wo ni tio malok ni na wo me wo na mo frɛ mu sa ta me ni na me boy na wo gusu frɛ me ma mfa ti mo na dwena na wo bai no se ma me ujimi wono so di mate me jimi ma me ya abodua ade kosua abodua kosua me no abodua de wo busuafo adase obodua no se me na me ngina ho me ma nte adua na se de obo no enti dua no nti na obae ba chan abusua Fusena Mohammed nasem no ayesa asoroche no eworo kwa nanim a na asa aba nachi nanso no yebehwem na mimisa wonsem we se why na de woma eye Malik o se wode se amayaw Malik Arimiyaw why na de woma Malik amayaw wade me nti wukotena ase na wone na wo sen baako why na panyine ben na so wo nsa de woma na wade Penny be on some son for mama now. When you feel say 23 years. To whom Malik now won't feel say I'm 22 years. My name is 5 years. Into 15 years, that time now uncle school. No, me go. Nay, then I'll call whom Malik at me. No, me, my min one, me no be over. Into me, I'm school, no, I'm a coconut, I'm a penny giant. In she one school that. Then na hu Malik at the age of 15 mfie du no mu a wuko then na hu Malik dey na Malik ka to 3 me mission wan kan je me so opeme wu no kora no ko school no so school ni mpa cha no so school eh me be no ko school de mpa cha me nim SS ana no ko SS na so ko SS me na me ko SS na ujina say na mo class 5 ko class 6 15 years now class 5 Fusena Ada mo class mo rate ni say na woni made ana pacho dad it's 15 ni na that's what class 5 wow it's class 5 na ban school ana pacho class 5 ni mu na ade hu SS ni no ono ko school or secondary wo gina class 5 pacho enya calculation no secondary collaborate with class 5 for non so no 15 years yes you had you eti wo no wanka so opewe ye dai na okudi na chine ne kwatwe mprama babam then time na mene boy bi wo ho no 15 ni nyina na wo da so uni boy bi wo ho dada mpa chan wo beki virginity na wo mfie be say in she riot fan I'm 15 years now. 15 na. It's a boy dada no ana ne wo ho. Ono so no ye den. Ono na wo ye ma no twika. O ye driver ni. Pacha. Chon de na ne twempe na akoda ne ho. Na me kono ho. Ye unim, ye pese ye sua bribi wo ha. Na ye de afutuo we ma batan nyina se. Wo ye batan a wase ye de no eso 15 years. One osi onu akwa school no ko na ne nye ho.
wonima de enti na na nyi school no ho wo say gina class 5 na me hwe 15 years o gina class 5 that time na me enhuru wa na bibia na we okay with school na ko class 6 na me jaye okay nti mo ba kwa class 6 na wo jaye nti driver ni no hu no na ne hwan na tie na wo ye den na ne driver ni kotwe finance na wo be hu Malik areme yawo wono misiano me na mo o konongo side nti onu kula mi hu no me maame e bae e ma me maame e kasa che ni se sa asem bi ba wono obeba e de e ba bebusa no eti emu na me no e de e wo baako weka wa mena Malik ne ewo ye no weka be ma baako na me time ne na wo baako oni ono so wo baako e na woni Malik nso wo baako pacha e na wanya sen wo se 23 me boa pacha 23 wa wo mienu obia ne ni papa pacha fusena o papa ne o maame we papa free na o maame nso we maame o Why China na wotie ntima wonya asa akwanya no edidida ya say 23 enye wonwa bebre de nanso say tibia no awakom no kakra akwa nani o say wasa akwatwe mfana ho manso me yede dua ahia no nya asem ketwa eti sa aba no sa aba ma ne ba no wo no wanya sen because 15 years na hu areme yawo na se na woni be ma foforo bi wo ho dadansa wo be hu areme yawo ne na bewo ene na betena ansa ne bewo a e ba no odi kan wo no wanya sen 70 there be o ma se ne nsiso fusena 15 na hu eye Malik na wo class 5 a wo class 6 mebo a yiti shuri be pepo anim bo training boko pepa wanim na Tommy no be me talk back no ama me na okay enti was 15 years and na hu Malik then na wo boy dada no hu na nsa wo be hia Malik na wo 17 enti e wona say wo ba no first born no wanyam fie say me first born me Malik mi hia na che na mi satam na wo ono kan ansana me yede me ba be hia me boy me kan wasan sam me ne wo me first hu Malik and na oni ni ntam ya basa kaka na obefa trotro driver no chan no ni nkomode ma ne se ono peso one me mentina but na me satam ni na me fa ma adwene ye de e ma ne ye eti de na me ne wo first bawe no ono na me ne ne de e o enti me ne wo ye kire no no free school mu baaye na me ma wo me ye de me wo de oba no kwa na nya miti na oba na me wo fa baba ko onu beti na onu ni di nkombo saa nti emu na oba me ba nya be yi na me ye de me ne no me o shia me oba no nya be say na woni Malik ne sa ko shia me ba nya man say no obe 2 years no wanya 2 years ansa na me baba ko mi sister wonum me e wo manso na mba na nya 2 years e chire na me ba me na mo wo medmas pankro no side wonum fusena se dia pa ne wo hawo se oba panyini nya sai ketwa ne nya sai ketwa 3 years ana panyini ne wo sai ni de manso me 6 years de obenya 6 years o mienu nyira mema pachai edi pa na de obai mam to de mba ni se dua bona na mbese da ne mame matuna sa ma wo se kwata se me na mi di ntina me kopa mame na me ni di ka ntina me kopa o mo cho so me sro mo e kwa me fa so me bua me ma da ni dua na mo bua me sasa me timi nko fie me ko me mame mu na mame mo pa mo me timi besa me ko no kora mpo bie enti se hin na wote se me wo medoma ho no wanche na wote makotina me madam na me ni ye adwuma no na o ma no so te hin ketwan peni de aje no kora ache na me ne Malik ne nyama na me ba peni ni papa ba je no nti utimi kos utimi abusia me ba train producer Bobo de anya Malik e wa homan so Malik me mo akwa baba insurance 04.5
Hello. 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 Producer Wadaroma hwe ahoma no ma yenhwe se be ya ebetom na yentie Malik nso de owoka ya na ye ka pa de kire ma ya se wa ba ya ma wani slay ni de obetimi ya slay o but ade bi nipa wo ye bi ekwa abesa ba wa ebeba ba hwe wanim se tem eye wa wo dia eti de wo ye bia ne nna no no wa hwe yie wo yo batan a yire ho fa wo na tim fom na mwa wo ma no mwa wonom se pa no a ehye mwa ne peche won nsem fi se eyiyi a eyeye ma wo batan ne se nso a esem nanka ba ya 15 years 15 no wadi kan ehia be mo ye driver ni ene be ma no awo enu asa be hia Malik na sem bia wo kan ho na menti asese wo se Malik ni hu no anka se wo se wanka pa asem no kan den enchire kuransa na wo beka so opemi na me ne o kan na wo kan mi si o mate nti o ma na me na satam kurampo na me fa me shada nye ma adwene kurasa me ne yebetena nti na me wo me madam me ma me na na mo me ne me koye adwuma wo mampontene emua na oba ono mu na me ni kohia satam so no so ne one ne bra bi ewo medoma ono ne bra no medoma no no suko te ono mu na me ni kohia na menyemo ye na me satam kwa na me ma me ni Ghana ani me se na ma me we na ma me Togo producer Wadaroma sa pusu ahoma no Malik areme ya Wadaroma obey wabomodin afa no wa hye ne boso one ne betina me babam waka ne no kure so wono na di kan ball ma me ye adua ne ntini ya pese ne wokasa eti bomodin se woni ye ni hide and seek bomodin na ni producer nkasa ne bra na kwa pa ye betimi afa so no ye mfa so ne anyi dua ne mfiri hode ono abo de ma me ya no abo oba ha no nasem nyina ye dua bo no wase dua no so ama me ya bo ye no no oni hobi nti wa nti mu nsam mpo ne ohunu si okro de bo dua Malik hefa no ote Malik ha ne ehwa de enye kwan bi asa ema ye moka entu kase ye behwehwe na bia ye beba no na adane na akoye bibi fufuro eti bomode ya na ma ye ne won kasa na ye ntie wo so anu asem ebi kura na de obai kai ebi mpo ana wo boa na nte saa ebi kura na ma me ya bia mo onidua ma ye wo nkyeremu eti producer gusu a wo frɛ bomode ya na fa na ne ye nkasa anye no saa na wo bomode ya ma ye pon ha wani tina ba bia wotie no a ebi abehu ye ho no na adane aye bibi fufuro evangelist Ohima papa bi Fusena te wonte hu kakre na Fusena wafu ana wasena ma me misa Fusena wo sha ase bu nsa na wo mfie sei me bu minsa me bu minsa na me wo be Fusena wo nsema wo ka menye ni o dadi ampa wonsam no okwa wasam na yete se yenuan manwonafo asa okwa ba besi wachi 15 years ana wo sha ase ne boy ba kon weye na wonyim tambe na wo 15 years Nasem no I don't get it. Exactly. Na I be the because 15 years 15 to 22 emu won me no 15 to 27 years I me no okay enti Malik no aya hwe no ka ho a oboys no eye dodo sen no kan wa no me ne chiboy bia but na say na the way it me dey safa bi wa fa fufuro evangelist mama ko big mama kaka ne ko Dukro ni kremoni akola awoye se me nwanwa pa visen kan kremofo nkola de nti se wo hwemu a ode 6 years na wutu no ono so 17 it's all 23 yes sir achai there be a chain no on senensam ne nsisi so o kan we ya no wa kan we o kan we ya no asa wo di so ne kata so nti mi ehunu no kura asam na wom na ye hunu kwan he so be fa so e be boa because won sam no nsisi so mame
Okay. Uni madia ye be fusena. Producer gusu a wo pusu ahoma no. Ye nyante ye Malik Aremeya ho. Ene maame ya no asem no nti. Ye ntimi ntina ha enka bi ma oni ntimi so mungu omo so. Kozisi ye beti omo a anu asem ti chonkra ka bibi kire Malik na afi yenko. Hello. Bla. Me pa chow enamoso me no wotina enyende enamosunti mame ya unsam bia o ka kente enamoso mame ya de mama wakasa me ho kankan edidi matem esa me yo ba be e ma me suma boni dua enti me srewa dua na enti na me ba anu mi se nzam do so mo boa me ne da ni dua enti me srew me nyankopɔ di srew fa ni enda ni dua no bi antina ni baby me kula me mabre yo abusia Facebook YouTube ni baby a wuti efri bia ba de dua bonsam a munim dada ya ha ye na adua ha enti Malik ye bo na se amo a ye bekɔ ye nana ye bi nchen eba no dua bosam no ade a ɛhɔ ɛna ne ka ɛdabrewo enti de obeka no eduru ho no mu a na ye hunu se de be na so ye hwɛ ni mu se bia na network ne na nyanti ye twen se bete wonka emre yi mu nti abusua ye mfa fuse na asem no empompo no ha na ye hwɛ se bete Malik nka na ye poni ante wonka de a obeti bibi ewo wasum yankwa ye nu Cecilia Asare Fia Francho waduru ha se mema na kwaba na ka me ho na ye nyina ye misa ne se ne nante se ye ne se sisi abom te se bacha wade adom ho ye ne da Yesu asepa ewie wo na onam de na de wonam bacha boko lenso enye boko sa na me be ma bi ne neti okay be ma ne fa me na misha am ya ba ya ketwa no when you be say 13 years 13 years bacha wow na menene tnai emu eho no adetu na me adetu no moye cabbage amekoso cabbage pa ana ohuni that's atam no bi neneti nipa na no neneti no se no se de osi hwe fom obi ka se bi ya tregu na wo akenkan akere me o nipa cha ka anti hwe menim na ye nimpo bacha na no ne obi neneti okay the nipa na no neneti no na ayese wose wonne nipa no empese wonne betra che so kofa nipa foforo to hu me no so wonne betra wonne me fa nsen ne baaye no okachire nsen nsen nkanye ne dia ete baaya na me maame baako me ofa baako ne maame baako bi na ne menene te wo adetu ho adetu ne wo he e wo be kwai side okay eti me kachire me maame no na maame so oboa saba ko jo kasa do oboa se bi wo kra wo be frɛ na maame ne be frɛ no de ayede ntina o ka yense nyinse ne nyane dia aye wo nyinse no be pa cha 13 na mu na de nyeme no pa cha 13 na ho kwan to say a wutimi ne be ma dai ma nyinse bae na wa break you virginity dada na ana be ma no o hia wo na ne break you virginity 13 no be pa cha dai na wa break dada pa cha wow 13 no which that time no mu no wachi mana bajai be ma be na di kan break you virginity na rape na wow feel pem na break here na nye rape wow bajai okay ene ma me say 13 no ansa na wo be ye mema dodo sen na wa fa wo mu ansa wo hu be ma no wo be hia wo no ba ko pe ba ko no bajai na no ye den na wo fa nsa na afei school maya nantie no na me ma me kai na manfa okay na me nim se nyinse ma ti hu ye na nyinse me dwane kura betena kumase ya me ma me hwe me amahu okay kire na me koye ti me koye no na wo ye kobolo ana na kumase ya oba ho ho ha but ye ni ai fie wo aflancho okay eti eho no mo na me ma me mo hwe me mu hu me ko fie no ana mo ka je me se o ma de akọ wala sisu ne police station ni be bi hinti me me enko ho to bo de me koy mo koy no mo ka je se abaya ni na me se han
ti na mo fa ba ko ye police wo no si me wo fa ase enye de wo yi enye bi mo ate ti no mu nim se menyam okay ana enye me ma me so de ono wo nyima wo hu no me so de da menyam ni se ni ti na dwane ye eti me be fie na ekire me wo no ma obi kura na bo ma me fa na say asema wo kan na wo 13 years eji sa aba no wa wo no za kura no nya be say anye ye okay eti anu mu wo no no nyi se say ye na ma ofie ti mu wo no na me de call adeto wo ana ohu me na o ka so pe me na me na imagine 13 years when you say amana say how was the feeling na it saying moja tu ye do ko hospital moja ama na yin say na ye dey say eyi ba ni bai e moja to akakla bi say ene yi bai na sa time no anya be say sa time no mu won na me ka me wo mu 13 na yin say na nya say na yin say no sa time no de na minnim hwe nti na minnim da na me nko hospital nti eyede ne yi ba ye wo wa ne yi ba ya na ye de ana me ka say na me ni adam fofo sa time na adam fofo e wo mani super okay te me ni abaye bi ekọ baby ane ye wo no e ho no lake wo banso e ho no na ne ye wo ni kokro bi so one me ko ye no me de na minim say mo to no ma e say ni say sa oba nyim no motor say no ana na me ye funu no so o me Debbie we de ubie ya ni o no motor it me say sa madam ana me no kresa me de nyame ni mu kure ni enye no kresa anso sa e say me sa tam no me sole o de ma ya hoden o say me sole kodjon soy na menim say wone boy na menini fa yin say boy ni ka chense yin say ne nye ne dia eti menim say wone boy ni hihye hu de drogu nsana na me num no mo because me kodjon so no ti me no ye no osusu sa eti enumere no me call me ni madam ba ko ekodwale eti edwale no na nse maame ase Joshua de me ne ba me Joshua ba no se na Joshua gunzu no na me se David na lake ana me se me Joshua mo na me se me ba na me koto ya na ade ni eti man kan kire obi a madam no let say wow madam no nko a na nim man kan kire me mo jane da me yefunum efiri on mo no na menya me mensisi am timisu eti atwans ho no na me de call ade tukurum ho no na odi hu me to odi hu me no ana me man ho no na me de call ade to okay timene no call me call ye no ana oni me fa anyi sei oni me fa anyi sei ni wie ye no sa be no nya fi sei sa ta no 13 na me name mom so say dear din 13 no wadi ka fanyin say baako ama ayi to se ball antre wo fu manu chimakro wa no dem sa wasa 13 no mu sa kohia pa akwadwo eno no so ne fa foforo mpacha to aso ana menini me no yin say wie ye no atons wo ka se yin say ne nye ne ya ana no me no nyina baako no se yin say ne nye ne dia we su se yin say ne nye ne dia adai na ye mema sem mpacha de na de ntia na menim yo twaso etiri na mene beye na mama ne ba ko me mama twaso etiri na mene beye na mama ne ba ko me mama ya na mene ne ti wo no se ba ko jono oboa obeti dede ana o ka che se mama ne ka dede ana o ka che se mama ne ka che se me nko me mama ho ko kan kire no se mama ne ka che se me nko me mama ho ko kan kire no ana me ba mene minua ba ko me mama ne ba yo oba hima me pa cho me ne traye no ana ye kwa fuom no obutu adoni boot oboa ehye no na odi ko boot e de hye kwa fuom no ten odi bo me yefunum ama twans moja efiri me yam pie
13 na wo 13 no man na hwe wo parliament wo tletna mema ho saa wadi ka anyim baako wasa kwanyim we baako no a wonyim ye no wo susu se woni oba bia no woni ne hihye wo de edrogu nsem ma wo no mema yi ti se ball antere wofo wasa be hu pa akwadwo ma pa akwadwo so wo hye Wellington boot de ne na anyim ma wa ya ase na wa me no papa we awo na mo papa ho me papa ne ma sa de nyina esi ese na me ko school okọ me papa on na aka say ebi a papa ma misika na me va nko school a o se ngeto akola wonya bi ma na wonya bi ama embenifo etimi de misi ni pika chere ma me say school de me nko bi na school nko bi ma na bra would na so bo sha nan no ana na ene ne say wo so no betana de ane ne ntana okay nti wode ne na wo ayase e wa fom de ne see ana me de ba hospital ka chere say me ko hospital na me kan jira mo say ka chere so ya I call hospital me na me ma me be fa me de me call hospital me te hospital nti na ma me what do you call hospital me ma o ka chere me say me kan chere me a doctor for say sa tam ne nsuo to say ya egugu say ya ka chere me say me kan chere doctor for no say e pa me ana me to pim ho e buja na eba ana me so kan sa ufo ade ni me ho so hwe no Awurade adom ne mobro hunu basa no ana apagya ye de aba enkwamu biem eno ntime ma wa ha ba bia wote me nka bia ye de ye ho ye na me nim se won so Awurade tumi kita mu nti won so wo ho ye